Oimore kendo machiegni weche mag kagi kacha mano tipo mano mar Ramogi kamoro moro maintiere magi weche mabende wamiyo pek. We deserve answers. Kwa nini watu wa Mombasa na Kakamega waliweza kudhalilishwa namna hii? Tunataka kwanza mahakama iseme ya kwamba sisi ndio tulishinda. Na hiyo ni ukweli. Ogai mar Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga otele romo ma Mombasa kagitimone Abdul Swamad Nasir campaign kom governor ma county no. Do mamalo ma Kakamega chiwo ng'eto ne jaod bura ma Kimilili Didmas Baraza mitudo kod nek rawera moro chieng' yiero. Sisi tumia milioni 57 wakati zile dispensaries hazina madawa ama hazijajenga. County pesa peke yake itanipa ya kufanya kazi kesho ile shughuli yote milioni 3.5. Penjo nyiedhore ewi budget ma counties oketo ne nyasi mag puodho governors ka governor moyier Kisii ong'ado budget manopuodhi nyaka $3 million. Machiegni luongani Jaelieta Ogai mar Azimio Raila Odinga kod jalupne Martha Karua notelo ne jo Azimio e romo ma Mombasa kama bende gijiwo campaign ne jachung' margi kom governor ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ma bende chung' kod otiko ma ODM yiero madundo ma bende biro timore wuok tich juma manyien. Angalieni Wakenya waweze kufungua macho. Hii kubadilishwa kura Mombasa na Kakamega was a well-calculated move, and it was not an error. It was a well-calculated move, it was not an error. And mind you, baada uchaguzi tarehe 29, baada Supreme Court ruling, we will revisit this matter. Tutayaregelea tena. We deserve answers. Kwa nini watu wa Mombasa na Kakamega waliweza kudhalilishwa namna hii? Nataka wasi nyinyi kama wana Azimio na wana Jubilee na wana Chungwa na wana Wiper nyote kutoka hapa murudi nyumbani. Campaign tulimaliza. Iliyobaki sasa ni kuambia watu wetu wajitokeze siku ile, siku ya Jumatatu. Wajitokeze wote kwa wengi, waende wapige kura kwa Abdul Swamad Sharif Nasir. Mimi nimefurahia, kwanza niseme asanti sana. Mulitupatia 26 MCAs out of 30. Na kura zilizo nyingi Mombasa mmepatia baba. Asanti sana. Hizo nguvu zenu muzitoe sasa tupate gavana. Jotend bura mar Jubilee County ma Mombasa oleroni pod gineri riwruok mar Azimio kendo kwedo lipode moko malieko ni giriwre kod kweth ma Kenya Kwanza. Twak gi kod jofwambo jotelogo singo ni pod gisiro lwedo jachung' ma ODM laro kom governor ma Mombasa yiero mochan wuok tich juma manyien. Gikoni gibiro luwo dwaro ma bende nogol ko jatend piny Uhuru Kenyatta limbe mare mogik e county ma Mombasa mar siro jachung' mar ODM kom governor. Kandidati wetu wagema katika Mombasa County, viongozi wote unaona hapa na wengine ambaye tulikuwa nao jana, wamesema kwamba kandidati wetu katika Mombasa County ni Abdul Swamad Sharif Nasir. Ndio tutamobilize watu watoke wa mvotie Jumatatu. Manake sisi kama akina mama tunaheshimu sana venye our president alituambia na mwongozo ambaye alitupatia. Na mwenye alituambia kiongozi wetu kama governor wa Mombasa awe ni Abdul Swamad Sharif Nasir. Chama ya Jubilee Mombasa iko imara, hakuna hajatingizika. Na ambao wanasema Jubilee imetingizika, sauli ya viti kuwa ndogo ama kuwa mingi, hawa wamekoswa na wakati. Nataka kusema Jubilee iko imara, hata kama kuna wengine hatuko nayo hapa, sisi kama Jubilee ofisi tuko sawa. Gema inakuanga na structure, na leo tunataka watu wote wa Mombasa wajue ya kwamba Gema iko imara. Na wale wameenda upande ule, mtu ameenda kale kama binafsi. Tujuane,
Sisi tunaenda Mombasa mpaka tunipe kiongozi wa Nasiri kiti. Tunaona kwa mbunge ya tufanya Mombasa. Hakuna wakati alifunguzo kutoka ingine kiti hiyo. Kila mtu anauza kwa barabara, hauna sinda, hauna nini. Gavana moyier ma county ma Kisii Simba Arati ong'ado budget mar puodho jotend county no kowaso jotend county no kowa siling milion 56 nyaka siling milion 3. Kano miyo watwak makende, Arati olero ni omenda mabendo dong ibiro tigodo e bero siptande ma county no ero ma Kisii kama en achiel kuom yore mabendo geno reso godo omenda ma county no mondo kik tigodo arietha. Arati kod jalupne ibiro puodhi ayanga odiochieng' makiny e nyasi mabende geno ni ji 10,000 biro yuore. Na ndio sasa kazi imeanza. Hakuna furaha kubwa sana, lakini furaha iliyopo ni kwamba tunamshukuru Mungu kwa sababu ya ushindi. Lakini sasa ndio kazi imeanza. Ndio ile tunasema kwamba kukwaruzana na watu ambao wamekuwa wazembe kazini. Kazi hiyo itaanza hapo kesho. Na nitafanya mabadiliko makubwa ya kisiasa vile vile ya kikazi, ndipo sasa tuhakikisha kwamba kazi wananchi wa kawaida wamepata yale ambao wametarajia, kwa sababu ukiangalia vile wale walivyopiga kura na ni kwa ile tamaa kwamba lazima mabadiliko makubwa yafanyike. Nasi nimesema kwamba lazima tuyafanye na lazima yatafanyika. Na hilo ndio hasma yangu kuhakikisha kwamba kazi imefanyika katika jimbo letu la Kisii. Budget ambayo ilikuwa imetengenezwa juzi ya assumption of office nikiingia ofisini ni milioni 57. Sisi tumia milioni 57 wakati zile dispensaries hazina madawa ama hazijajengwa. Kwa hivyo ilinibidi mimi mwenyewe nimetumia pesa zangu kidogo na nikasema county pesa peke yake itanipa ya kufanya kazi kesho ile shughuli yote milioni 3.5. Kwa hivyo utaona difference kutoka 57 to 3.5 because ulipiga na wao. Ni fedha za mwananchi wa kawaida nataka kuanza kulinda sasa. En ikroka ne nyasi mar chamo muma mar gavana mabende oyiere county ma Homa Bay Gladys Wanga kod jalupne biro timore kata bende itayo motelo ne odiochienga makiny. Wanga kachiel kod jalupne mano kanyiro nyasi no mabende biro timore mar chamo muma e alap mar tuke mano ma Homa Bay. Nyasi mabende dhita kod jang'ad buche mano Lady Justice Asenath Ongeri. Kamiti matayo chenro no ero okoni gik moko sane ni kare ne nyasi makiny. Jomatimo chenro mar neno ne gavana mancho yiero, mancho jopinyo yiero ma Homa Bay County moluor Gladys Nyasuna Wanga to gi deputy governor Honorable Yugi Magwanga ochamo muma kiny. Gimora moro salosi in place, jopinyo okwa mondo chopi, nitie welo modhial moluongi madhi chopo ka kiny kachakre saa 3 kwa chako program, omiyo kwa jopiny duto ochop machon obedi mondo ka program chakore to gimora mora dhi makare. Oikore kendo kaka nyocho wuotho kowacho gigo modhi timo ne jo Homa Bay. Oritaito odiochieng' makiny mondo mi ochak tich. Koro an kod yie ni odhi tiyo maber kendo jo Homa Bay dhi neno ber mar tend ng'ama miyo. Gavana moyiere county ma Laikipia Joshua Irungu singo matieko chenro duto mag dongruok manocha kod gavana machon Ndiritu Muridhi. Irungu mabende en gavana mokwongo kapok noyombe gi Muridhi higa ma 2017 omedo wacho ni sirkal mare mar county ok bi jwang'o jotich mane tiyo machiegni gi gavana machon Ndiritu Muridhi. Ochiwo singo ne joma ne omiyo rak mag county kendo ne pok ochulgi ni obiro tieko gowi duto. Ikruok ne nyasi mar chamo muma mar gavana moyiere county noero bende dhi nyime. As you know, in the Assumption of Office Act, there are certain processes that
laid out, and for good order, because the handover process ought to be nice and smooth. Assets and liabilities are accounted for. The new team is aware of the state of things, so that even as they take over, then they do so with full information and knowledge on the state of affairs. As of course is normal, the new team will be receiving a comprehensive report, including, as I said, statements of assets and liabilities. I'll be reaching out to him for the things that probably require some clarity, because we want to work together. We want to have seamless handing over and the continuity and sustainability of the projects that we have started. And therefore, I want to assure people, I know at this time of the transition, there are people who have the fears. And the fears is that of the unknown. The fear of the unknown, we don't know this angel or the devil who has come in, how he is going to behave, how he is going to handle. And therefore, one thing I want to assure to the staff is that there will be no victimization. The competition is over, and therefore we'll still continue together. I know the issues of the contractors, the petty bills and all those. Those is normal to have the petty bill. And therefore, I want to assure them that there is nothing that gonna go wrong. Jod bura makimilili Didmas Baraza ochope do mamalo makakamego kinyi makawuono kabendi tude kod nek marawera odiochieng' yiero kethno ero mabende okwedo kane osomne. Wachore ni Baraza ne ochielo Brian Olunga kod Magina ewiye gino manomiyo rawera no nowito ngimane. Olunga ne en jarit Brian Kaemba mabende ne laro kom od bura makimilili e piem mabende nonywako Didmas Baraza. E kinde no jomin wach mag piny owacho okwayo do mondo kikiene Baraza mondo obed kod bunde kata dok dalane kata wuok oko mar piny Kenya nyaka buro no rum. Jang'ad bura e do mamalo ma Kakamega Paul Otieno ema biro chiwo ng'eto ne Baraza odhiambo makawuono. MU. Yes. Obile County Mabungoma timo nondo mar tho mar miyo moro mabende noyud ringre ka okethore e ode mane kar dak ma Blue Waves mantiere boma Mabungoma. Jirende miyono ema nofwenyo ringre mare bang' tik marach mawuok e odno sasaluora mar kama gidakie ka giwacho ni chal mane onege kaeto ume kod onget. Familia mar miyono okwayo bila mondo tim nondo mapiyo mar yango gima ne okelo tho mare ka jodak e alworano onyiso luoro kaluwore gi medruok maundu mabende rocho arita kwe. Beti tuliongea kwa simu Ijumaa ikiwa ananiambia atakuja nyumbani. Tumekimbia kufika hapa, kika tumempata amewawa, ako na majira, na amefunikwa mablanketi mingi, ametiwa na maduve, na tumeshangaa sana na tunashutumu hicho kitendo. Serikali ikaweza kutusaidia. Sasa hiyo kitu imetushtua asubuhi mpaka tunajiuliza tutasaidiwa aje? Venye mwenzetu amesema mtu mmoja mtu amewawa Siritani, mtu mwenye aliwawa Siritani alikufa alizikwa jana. Aliwawa unyama yenye Beti amewawa hii. Sasa tungeuliza serikali watatusaidia aje ndio tu avoid vitu kama hii. Sasa je, tunauliza maaskari watusaidie Kandui kwa sababu Kandui tumeona imeanza kuwa mbaya. Jana ona wamesika mwingine, ona leo tumepata mwingine. Hiyo tunaisha, tunaomba serikali iingilie mahali hapo tuone na tusaidia aje. Jopuonjre manigi ng'ol mopogore opogore mabiro donjo e sekondar madundo e chaki manyien oseiknegi klese manyasani mowinjore kod dwaro magi. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha owacho ni chenro duto ne kare kendo jopuonjre duto ibiro nywaki e chenro mar lai mar somo mano mar CBC. Magoha owacho ni kata obedo ni ng'ikruok maka kod kacha pod nenore e moko kuom gwenge mano kanyero e tieko gero klese, migawo no temo duto manyalore mar neno ni jopuonjre duto maromo milion 1.2 odonje skunde machak higa manyien mar 2023. Well, our special needs institutions are special as you know, and so we are paying a little bit more attention to them. You know, we usually give even under normal circumstances an extra 50,000 shillings to them. We are focused mainly in the coast region
and Western region together with Nairobi. All the others are self-propelling. The Rift Valley is quite large. There are some counties there like Nandi that are doing extremely well. There are also others that are struggling, like Elgeyo Marakwet, and we are sure that we shall be able to reach our targets. Kanyo bende mwachopo godo giko weche mago mag kage kacha e Ramogi TV. Podwa iko ni magi kin mamoko ibiro kel ni kanyo kochopo saa 1 kanyakla kod saa 3 mar otieno. Iluonga ni Jailieta awe kanyo ero elwet DJ Vic mabende koro kanyero dwa kawe ko outai mano kanyero ko e bende oikore kod mago mabende en godo e odhiambo machalo koda mae.